tun na kawe. Baja-baja laleng. Weh, pala sa din delo. Nasa din naguna de Roshi lampak ke de di kita sa day na. Asto sa din de tuli pala linoy marayar pa di. Wih, nangkas may janda pirangi ha moge-moge tuminggas pa. Hoy, loko-loko na tuh he. Kami udah cerita he plus ko deh he. Hai, aga nama laku tuh beti. Hai, belek-belek kau he rokok halalnya kasih nah he. Nak cinta di sini hele kilo ko laloi. Aga malah ku tuh he. Kamu melepas hijab kita tuh lo he. Sipok-sipok si dita deh. Ah, kunda telau he. Kalau tu banguti deh ba, mon rutik mesti dikunda dengan rame kan nih. Karena kayak lancing akan betul kunda telau kalau kau cerita. Kalau tiba-tiba tio nak ke pura jamangnya. Kalau nah. Hai, nengennya nadolo he. Kuni teh tudang he. Dan dolo he pasti kira japa lo neneng. Kuni terah dulu kalau kau terlalu he so he. Kalau mah he kuda dolo he. Cek cerita ko. Aga memang aragao. Hai, tanya kan nak lalu pangat deh kan masih ke siapa tu tiku nenau tahu aga memang kari baga memang situ mau beri kuan anak nah tata mau kudung muluhain itu kudung belin kita lagi mana itu namu melepas hijab aga he hai maholang nggak he tapi mas cantik dia pakai itu buka lagi rembulan toh barang itu kayak aja neneng wih masyarakat di lo neneng wih ndak ketekutin ruangi mata lo neneng kutu nak kulem manre sedin rotuli yali lo pura jirokin ramandre kaya murusuk ki pura jino sahajuna saraka tidin nanahai ki penak panulin din dia lo di keluargana sanina ulo parakai ki restoran lau ku de miro lo mondo di bolau sanina elo kilarungin mondo dia o ya parakai ki seperti jodoh udah nai harga mengen tian rom mulil lo nai turina pepe na pepe rumah kunre yang tidak jelas kayak kat sedimi dek pakuhi kan ngiro tanda nama yo kalau mana ro baluran terdare kuro balura koko apa transfer kang doi turun bulin din dia hotel lo monro dia kayak kat sedimi dek ko yor na pepe na rumah kunre jelas tuh kena aku jo dong nara jo nah yang pepe niat tuh dengan emosi mitai tanda kan lah ini dia meteng nak gajaji jamang-jamangnya tuh di tadi nonton jadi kongkas itu anak gitu napitasti kak Tanta Betty kasih yali jadi usinya isi mesti dinro laos tidak diboleh apa tuh televisi yali mesti jadi dulu pun tuh yali mani yali nih mesti dibolah saya seperti neneng nak tujuan reu nak taruh nak hai kindra ro nak kamisir la rumero lo widel Betty maraga no nah yo hangkainya tuh pusing nih sarifan dan nak pusing na niyo stres na nak mesti sekamate hai Betty lah kain nak murusuk kina yali murusuk nak kemisteng sama nah iko hai tu kaya lo pula kai ki nanti nah iko hai tu stres karena kan Betty lihat apa ya hai kita ngarek sarita lo nak jam panikin dia sisteng ngiro yo pak tanya agamu na mu lo kwa lasai kalian hai ono lo turun dolo oleh lo banyak tiku apa di sini pada ngeranu kutu lehu kutu kita nak mau stres sinan hatu mau buka kurun sama saya tu dan dolo kutu le pada sini pada ngeranu kau banget ti dolo he hai mana lo abonnya tonya ini utiu nakarohan ini langsung nak jaga kalau mau sama saya untuk magati ja rumah lo malut tiu ha hede ne sa kuhan ni apa kun ro nagalakay kasi may di na ito kero tiu lo Betty he alo foto wih lo foto je pati tau tim lo neneng hai si lopo ko kita moge itu lo kita harus tangguh hai tanda ko na lalak tay mindo di ko ito marsang wi sabar ako le ko sapar ko lakay hai mulak ka dirsa sanggar di jadi kanina kay alis sanggarasan hai taulin na he udah ko mahu tim mertua di taulin na pale he tapi udah ko mahu itu tinu ni mertua sa sanggar ki
Lo pati tuh tina moge he. Wih. Engkau tina lopo di tang tau lina. Bani. Hai dua anak pale he. Kupolo-polo dolo le alamui. Lo teu baru saya tak derti nah eta lo mona pangeli data. Dipakai telepon. Dua anak pale. Bani talaw na.